INP channel clear tu te in zain chi bai le vek ule nichin tlai khan Donald Trump chuan White House achua santa chunia maro chu Dr. PC Biaksiama hian engtin nge angai ve ang ti te ama Dr. Biaksiama thuzia hi kanan chua sak ve hrim ange Donald Trump-A farewell emergency broadcasting system thu chua a thim don nge a englam the best is yet to come arantia ilongai kha ho tem ule tukindar ni le chan ve khan US President Donald Trump chuan a President Trump khatna chunga a thu cha nung farewell thu cha minute som pako chung asoya in thana thu cha ani mewa wangin mithen khat chuan lo hlau thongin e heu atlom tamai done lo awa makte thu don ve ti in an loral khel manani ome mase chu tiang nilovin atam khatna zowa ti dan phung pa ngaya anu kharna thu soi ani ve mai nimin pe mokhan anu pui Melania Trump chuan farewell thu cha toy alo soi to a mi an chi ai lo nana an din mun dik tak tun khenga an la von reng chu Melania thu soi ma loka an fanurang ka chak Ivanka Trump Biden hi US President ani ngai don lo ati khani drama thu soi point tlom san lam hoi mi lovin malam hun abe sei omzia a soi tluang maya drama chuan America mi puite hna lom thu soin hun har satakara kumli tram chunga mason na kong rang khena a hlotlin na thu America chu khovela economy ro pui bera adin dan te namulo mi makta doi tam taktan employment asiam thar sak dan te covid-3 ti damna vaccine po thako chung leka an siam chua dan te an ram chim lambang po mel zali le somruk vel zet a hung man thu te khovela sipai chak peradin ba ka tun ma lo om ngai lo space force adin thu te foreign policy lama hlotlin na Jerusalem chu Israel capital atana a recognize thu te Golan Heights chu Israel ramarin lu ani dante chuti chunga Middle East Arab ram then khatte ne na inrem na Abraham's agreement asiam pui thei dante miri grab tu hlo om ISIS hawatuk tlom thu te terrorist holalpa Iran general hlo om Qasim Soleimani ada that dante ama president dangtelati ngai lo atam chungin engram nen ma in daw na thar siam chuak lova inrem na thazok asiam dante le America mi puite tan ma alak zel tur thu te soya atop lama drama thu soi mi tenan lo ngai chan lai tak chu tram khatna huna top don ta ka wanga Nilaini hian new administration ne na thu nei na hlan ani tur thu choni ama poina soi fowa thu nei na in hlan chon transition a om dona ma se tu ne na nge hlan ani don a soi ngai lo Biden ming te phei chu a soi lang te lo diktakin ama hne na buk hlana niang ti hi aril ruwa om asoi chu fak silo ni na ngai thei ni ama a asoi rik fo angin athuti top na thu hian ati chiang he malak na movement atan hian bulkan tran ik ek chawani I want you to know that the movement we started is only just the beginning ati hian America chu ramro puya siam thar make America great again ti thar le tura atum ru zia ati langa atlom san don lo ti ati chiang athutiam ti hlotlin lo ala nei bok lofa America mi puite ma I will fight for you America will never be a communist country tia athutiam hlen turin ama thlop tu sipaite chakna mangin ram chunga mi suak sual then fai na an thok tan me kani USA Intel report dong phave ka contact person atanga ka riat danin sipai zinga za som kwale paruk zet chuan an President Trump khu an thlopani report dang ka don le chuan Obama hun lai khan sipai ho tulal te khan an politician ho corrupt zia le melma Russia le China laka an ram veng him thei turmi an mu lo awangin New York mi house ton to le michak Donald Trump hi president in candidate ve turin an som chua alo ni ome hei buk hian ka thudon na dang America rama evangelical Christian leader hovin an som chua ne ka soi thin po kha akal chuang lo
in threat hiam tlanga anti poni thei reng Democrat lam chuan Joe Biden atan inauguration an lakal pui zel boka achangin an postpone anti lo le achangin an cancel anti bok nidanga mi pui noi tel an pun khom thin lain tun tuma chuan mi sang khatan ticket an siam chau nia soyani a chuti zat mi pui hip khom tur po chuan a ol ai lo hle mai theiani tukin vartiana trama thu soi ka ngai thak mek lain telegram a chuan sipailal ho zinga thu puang tu General John E. Hyten thu post alo de zora ani Vice Chairman of the Joint Chief of Staff hi he sipai ro rel na martial rule la thu puang tu in charge ani mai thei nimin lama tang khan hne atangin telegrama welcome to the digital battlefield ti thu chhuak kha a om to a tukina a thu cha thar chu operations underway ti ani a om zia chu malak na kal der to ti na vel ani ange big tech le mainstream news ho te hian media lama anin tilal na samai sia chu wangin thu hi atoi theyang berin anin thon zeu thei chau anu dewa general thuran thon le chu something is happening at Capitol Sarkar mun pui Capitol a thil engemaw thleng mek aron tile a telegram a thil thon na po anti top sakle thuai tur thu a soi boka media lam thu nei tu ten an du lo zong te chu anti top mak mai sia rik ve thuai an chak to mai om mange thu hi chiang takin engma kan thre zung thei to lofa chon hudar ni le minute somli pani khan General Hyten chuan telegrama voin ani lo chuan eng tika mani to lovang today or never aron tile zova chet na huna tlem sotin a argento ani chuwangin englai po kan biak po thei reng lalpa ne na tong train e thlen so sawang u nom nok then fai thoi ani thei nan le America ram khu ram muan om boruak tha le thiang hlim a in hon le thoi thei nan thanem ngai ne tong trai zelang u nimin pia ka thu po sa khan January ni som pakhat dai to khan trama chuan Oval Office le President Desk chu sipai thu nei tu ti hne na a hlan to sipai mun pui Pentagon lamen an enkol ri to don ti ni kha tukina athu soya tang point White House chu achua san ri don ni na lang boka Democrat ho chuan Biden ata na chua san ni nan lo soi ve bok thu hi a in cycle nuk reng mai sipai ro rel na noya in thlan thu buai an chin fel zo emo in thlan thatna an nei huna emo atling in an lo atura ni thei bok sang ni le som ni in thana khan military intelligence lam chu chua dan tun thlenga an lavon thata chuan US ram puma trama khan vote za som sari le panga vel amu anti dai mai electoral vote zali le som mu in akhing puipa hian electoral vote za som ni le paret chawa mu ni ome free and fair election han nei ta se dik takin vote han chiar to se a result dik hi riat chak om hle ani engpo ni se mi puite ne na thu chua thar puang chuak si lovin sipai ten America ram chung mun tam taka sipaien thiar lut mup ta box si hian mi pui ati phok lekin angai na helovina siam na sahlea Washington DC vela ringot khwan Iraq le Afghanistan a US sipai om zong bel khom aya tamin an veng thup mai sia mainstream news ten heng sipai te hi Biden a inauguration veng him tu turan ni e tia an soi moi lain Biden a ho te chuan an thamon pui der box si lova heng sipai te hian Biden a pol ho hi engtin nge an lo ti don an bei sei angin an lo veng don nge an lo man thut don ti hi kan soi thei mi alovani military sting operation putram puya le sipai lal hoten kum thum don lai kalta tanga an lo duan to chu ahminga sting operation anti chu chuan sual na konga America ram ti kholo vek tu mithil ti thei ho aru ka in hlom khom ataka chuan satanic bloodline anti politician corrupt pui te khu drama hian sipai thachak na mangin then faya tum ta tak nena lang lo ngai khazel te emergency broadcasting system mangin president Truman thua puang don tia post masakan soi lok kha hey alo chuak tan ta tak taka athu soi tlang pui chu America tan ram thar alo thleng dona deep state hotan huna top ta a soi mai hunani to lo ati hunani ta
zalen nei du tak takani chuan nget takin ding ro tuna hian inral ring ro har tharna ro pu alo thleng mek revival alo thleng don chiat na thlen tu te chunga top na alo thleng don America mi pui sual na po ti to paniyang sarkar hi mi corrupt le mi sual thil ti thei intel khom te ta ni lovin keini mi pui te ta zok hini tuma control na hnuaya kan om lovang pathianin min hum tlat don voin January ni som ni hi America mi puiten rawan railway hun alo thlen ni ani e pathiana rin na ngat tlat ro ti ani khaile hei January ni som ni chu alo thleng ta chu ni maya voina hian America rama engthil nge thleng don Biden hi a president tak tak don nge an soifo angin TRUM-A le sipai ho tu lalte kutatluk lu ni ti hi film khur takin hlau lovin ilo thlir phot mai teng u ole tuna kan ngai khak ta kha Dr. PC Biaksiama thuziak voin lama aron post ani a kan chana lo thlir tu ten Donald Trump an White House chu sana tang khat po Biaksiama ngai dan riat chak fe fe kan oma wangin kanan ti chu sak ve mai ani hei hi ama ti mol phona emo ama ti ming chet tum na emo lamponi chuang lofa ama ngai dan riat kan cha ka wanga ron ti chuak ve rim rim kan ni ti kha thlir tu ten men lo riat sak don nia